Kidamtang Thereponi Pai Inkoira Po Arnipen, Meghalaya State, Ribhoi District Ahawar, Kulia Marmia Rong along Kepadopon, Karbi Cultural Festival Kidamtang, Thereponi Pai Inkoira Trogani, mesen pen Kepajutpon. Marmain Area Youth Upliftment Mateti Hekpen, Mayu Atumpen Chopatir Piponsi, Meghalaya State, Ribhoi District Alo, Kulia Marmia Rong along Kido, Ason, Bitili Ground along Karbi Cultural Festival Pamanpon. Nini apartment kapaman pon bangso Karbi Cultural Festival along Karbi traditional sports lason se baptili ki ap hambi kapathu keng dongdang pen ke kat pongsi ki but labenan parta ke kanbarim lunbarim traditional fashion show pen chenglo kapre asona mong kachepati padupon. Bangso Hood Karbi Cultural Society Meghalaya Zone Hinpen break jump Karbi traditional dance Paklangpon. Bangso Hood Kachetongdon Alohi Sarpo Nongpo MLA Meralborn CM Kaningje Ponabangke Jutang Henlo Kheyaraje Lamet Henlo Kheyachethe Isia K Ring Nangji Pulote Methanga Jutang Jubada Banke Chinghon Vek Nangji Lapen Methang Elamiki Pendanglo Pinding Sumporapan Manchipi Vek Nangji La Ansi K Ring Nangji Pusi Mayalong Ningjepon Yo Yakino Yalam Kibadon Kajing Kitli Ngireban yo Yakino Yalam Kibadon Kajing Nang Kajing Tibet Ngireban yo Yakino Yalam Kibanut Kibomri Bankren Kajing Sisha Tengah scam, pada gajinya tadi gajinya, sampai ibadu meralpon, haka next time ilak banong minister napok kanongpok konsensi. Lason tak taksi Nongpo MDC Balajit Rani lapenan parta KCS Meghalaya Zone Akong Chunbang, Superlin Ronghang, Pajet Hang Chunbang, Kason Clean Killing, AMKA Bidisar, Owen Terang Pendang Lok Ke Ong Dongatum, Chetong Don Rinti. News Report, Karbi Anglong Live.